Вармара Анинче Кунзенче этнограф Семешлерич, Самарды педагогика университетинче кафедра ердюжи Екатерина Ягафова, тада эпхюри этимологии цепче в институте наука ищения Игорь Петров, маншерма ялинче бурнаган зембецель бульчеч. Осчаксем ял истории бе тада паянхи адаланове бе ценейда везембека сокланчеч. Екатерина Ягафова бай Игорь Петров екем шултине да везембе тепче вертерейше. Шагнвали расшири тарн тепче в день фонде грант уверна. Осчаксем терле регион да булаще. Кжал всем туда станри, Самарда регинчи, тогда президент республики вунзагар ялажице горна. Тарының тіпчезе талластармалы материал болыр деп бірінде. Пушкыттыры Чавасем милерек бұрнашы, Тударстан республикезе Чавасем милерек, и Чаваш республики Чавасем милер бұрнашы. Именно тиргүлі ялзым. Пирін тиргүлі ялзыны тіп-тіп мұсылман тініне, ефірні Чавасем тіп-тіп христиан тініне бұрнаған Чавасем тіп-тіп пирін жандық общий картина болмалы. Манчерма ялнен зыртан суйлаза илмень. Кунда тихвин дурамыжын чиргеве пори илерсне депче взесене. Пинде сагышер сагруниким шылда ужылны келе журже совет тапхырынже де хубынман. Егибинде вишим шылда волшун загайна. Анчақта ялжины земтарышны бешіне реншіклі зелартна. Паян кунда Леонид те службы иртереть. Хуял биде интересли мажнезден кунда чиргю яланақ полна. Хубынман. Пинде загыр вуны кемеш шылдан ба. И он беке балазым сағал. Өте жердерейде тергеузені хупса бідеріне бұдармыш жол зәнзеде. Жамба мәлерих тән цихлан забыны гонда. Мәле әлеке елазембе ол шихынза елны. Шазененде нюансы дешенде элементы мәле анда цихлан заелны. Шазене бір плешенде варагаран үті жерде бұрнаган зәварсембе танлаштарза уже статьязем жират бір. Хыназем аслы үзімре ялжины зембе библиотека радил бульджеш. Манжерма истории бе паянги гунченю пранца юлны ела зембек закланджеш. Перекунбек форму башлеме шамларах манжернезем кунда тват пелекшинда пухсасын, візем бір-біріне калаза барашы, астударашы, юрлама пұшынызан, бір куплетне манзан депті калаза барат, шамбек пәчік группа башлене пенежін волбиді пақая была. Пухынны зем хыземмен піліне хавхаланза каласагдартыш. История жын пілдершлі болыма хызен түбіне хывнышын савынжеш. Ку малданхи пирен чываш халыхен традициясыне адаландарма булышат тесе калас келетман. Элеки войысым, мілля чын уявысыне, мілля уявлан есім шинчен, ұйтса білжеш. Элеки выход, конечно, хальхибе дандаштарзан пиде интересно. Пулны десе калас келет, самрыксем жынде, ваттысем жынде, усыл лахиртне бүлдесе калас келет саввығыда. Мünжінде сен хальхибе качасыне адашса жүреме выход пулман, самрыксым валиде, вайысынче усым көзіне пұрбіре жергелле дытны. Ела ергезем майбен манышса бұрашы бүленде, ялжины зіне бірлештергені уязем халиде бұрға. Малда чирке прасик течеш, июлин тохырмышынче пулаган уява. Ончухне кашне ялдан келсе, таванесім, камын таванесім хұршалда бұршалсым пұрте, лашаба келетшеш, халхебек машины ба марханде. Куне беде небеке, вот мише таван салды мәнде келдерен жүресе. Хоналанатшеш, онбек үйсір рейсіне, неменесіне де құрман. Но пирін урама бір тикаштым келетшеште, өзім кубыспа жүретшеш, парисым банчен те примбатне. Хал чирке прасик дегеннен де берін. Акатуйня кустагары шаукун, июлин тохырмышынча хал акатуй, ялу яве акатуй булат берін хал. Акатуй ималтан хал ехпенче, комбек чирке прасик куне десе булманче, уйре ішсене петерне хүшін таватче, ширтеретчеш, школу менче, ширмаратче ончухне. А халте школ патче хане, но хал шене школ стадионенче, акатуй булат. От чаксем манчермара еге күн ішлереш, ял бурнаше берген умайшын не білдеш. Пухны материалдарық шене жылчен статьязембе монографизем шырзагалареш. Чевашенгларым Вали, Надежда Александрова, Виктор Степанов.